gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê êdî çareserkirina gelek pirsgirêkan û di nav de pirsgirêka Sûriye jî li Rojavayê Kurdistanê êdî di yekîtiya netewî ya Kurdan de dibînin. Xelkên girkêlekê herî dawî gotin ji bo ke em gelek tiştan derbas bikin bi taybetî êdî pirsgirêkên xwe û destkeftiyên xwe bi dest bixin gereke yekîtiya partiyên me ava bibe êdî gel her yeke lê gereke partî ji vê yekê zêdetir êdî yekbûna xwe diyar bikin. شرکی قریجه شرکی تایبته از بهیوی ما گلی ما نکوی و فرقه دا یعنی نکوی بن و باندورا شر تایبت دا دست کفتی خواه ام بپارزن دست کفتی دستیم لازمه ام دستی خواه تیخن دستی هفته ام یکتیا گلان بپارزن جبر که ام یکتیا گلان چه نبی و اف گلانه همه تایبت ام گلی کرد دوی ام پشتگیریا یپگی و یپجی بکن جبو هبونا و هبونا میا و رومت عمنا و دویم هر دم پشتگیریا وابن وەک ژنێکا کورد ئەم جی دخوازن کورد حەزامی مەی کوردی بتەڤاهی پشتگirtiya hêza me bikin hêza yepê jî hêza yepekê gelek me gelek şehîdan bi rastî me gelek xortê me hêja me bervê axa pîroz de me da rastî em dixwazin gelê me kurd û bi hezabê me hemû xwe bixne yek pişta vê hêzê neberdin ji ber ku hêza me hebûna me ye.